Alright, kongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, nkuko mubyumva akaba ari Onebu wa mujene wanyu, tukaba tubageje hano kuri website ya Muhabura Integrated Polytechnic College, aho tugiye kuza gusangira amahirwe adasanzwe yaje kuba aboneka kuri mwebwe mwize ibintu by'amatekinike. Mwari mumaze igihe mutubaza ese ko mugenda murangira abantu bize ibintu bya general education n'ibiki n'amasiyanse, ese twebwe ntabwo mwaturangira aho biba bikunda tukagerageza. Rero hano tuje kubabwira ko tubazaniye amakuru meza ku bufatanye na Chancen International Rwanda, nkuko musanzwe muyimenyereye uburyo ikora muri modo yayo ya study now and pay later, ari kwishura amafaranga y'ishuri wowe ukazishura nyuma ari uko ubonye amafaranga cyase akazi kaguhemba hejuru ya 80. Rero ikintu tuza gukora, tugiye kuza kwifashisha ino platform yanyu twabashiriyeho as Onebu Opportunity Hub Rwanda. Asigaye tuze kuba twareba itangazo ryuzuye ati ese byifashe bite, tuze kureba ati ese ninde wemerewe gukora application, ese gukora application bisaba iki, ese deadline ni ryari. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda kabisa, icya mbere urumva yuko hano ari ahantu ushobora kuzabonera amahirwe y'akazi cyangwa ama scholarship ashobora kuba yakugirira akamaro mu buzima bwawe. Wakanda subscribe, share and comment, asigaye tukagenda tubana gatanu ku kandi. Ukibuka no gusharinga ku nshuti zawe, maybe mu magroupe ubamo, kugira ngo nabo babe baryoherwa n'aya mahirwe kandi ntibasigare muri inzira y'iterambere tuba turimo. Rero turaza no kurebera hamwe uburyo wakora application, noneho uza kuba yakenera itangazo ryuzuye nanone ni ukutwandikira inbox tukaza guhita turi muhereza. Tudatinze reka tuze turebe itangazo atese rivuga rite. Murabona yuko ni announcement BTech upgrading opportunity with post admission financial support. Muhabura Integrated Polytechnic College MIPC in partnership with Chancen International aim to provide financial support for educational costs and is pleased to invite eligible and interested candidates seeking for upgrading their qualification to Bachelor of Technology BTech level to apply for the program listed below. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo hano amahirwe yashizweho ni mu program atatu yashizweho na MIPC ku bufatanye na Chancen International. MIPC ku bantu batayizi ni kaminuza iherereye hariya i Musanze hafi na stade, biregeranye neza, birasa nkaho bifatanye. Noneho ikaba yigisha ibintu by'imyuga n'ubumenyi ngiro. Noneho hano amashami bashizeho nkuko mubibona, hari civil engineering, ubwo ni construction and building technology, hakaza travel and tourism management, hakaza na hospitality management. Following successful admission at MIPC, you will apply for Chancen Income Share Agreement ISA, study now and pay later. Admission eligibility criteria: applicant must meet the following requirements. Ubwo kugira ngo uze kuba wakora application igende neza banagufate, ugomba kuba wujuje ibi bisabwa. Ibisabwa rero ngo ni ibi: first of all, be Rwandan citizen and hold Advanced Diploma in relevant field mentioned above. Required application documents: combine all required documents into one single file including. Ubwo ku bantu tumaze iminsi dukorana mumaze kumenyera icyo bita single file cyangwa se single PDF file, aho dufata amadokima yose tukayahuriza muri imwe, akaba nk'amapage menshi mu kohereza ikaza kuba iyi dokima imwe. None ubwo ni ukuvuga ngo dokima yawe igomba kuba irimo notarized copy of your Advanced Diploma certificate, hakaza notarized copy of the Advanced Diploma academic transcript, hakaza notarized copy of Advanced Certificate of Secondary Education with 2 principal passes. Ugomba kuba ufite 2 principal passes, umwari amasomo ya secondary, a copy of ID and 1 recent card passport size photo. Ukaba ufite ni foto yawe ya passport iba ifite background y'umweru ikugaragaza neza isura mu maso nyine, kandi ikaba ari iy'ubungubu. Rero admission
of admission of applicants may be submitted through any of the following channel. Kugira ngo ukore application yawe rero ugomba kuba wasubmitinga kuri ino miyoboro tubona. Ahambere ni online application link available at MIPC. Turaza kubereka uburyo ki uyibona. Noneho hard copy submission, cyangwa ugafata amadokima yawe yose ukayahuriza hamwe ukayajyana muri Registrar Academic hariya i Musanze aho kaminuza iherereye. Aya madokima yose ukayafata ukayajyana yose uyafite mu ntoki. Notice more details on Chancen's income share agreement eligibility criteria requirements and the applicant's process will be communicated to those who will meet the pre-selection admission stage. Ubwo nukuvuga ngo ibindi bikurikira abantu bazabimenyeshwa nyuma yuko bazaba bagize iki bapasinze ino pre-selection stage ya mbere yo gusubmitinga no document. Noneho ubwo application ikaba izarangira ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026 saa 11 za nimugoroba. For further information contact MIPC through email. Ubwo ushobora kuba wakontaktinga MIPC binyuze kuri no email ariyo admission@mipc@gmail.com cyangwa ukabahamagara kuri ino nimero asige bakaza kugufasha ni 078384 103 ubwo bakaza guhita bagufasha byihuse. Rero ibingibi stili ni bya bindi twaba tuje gusubiramo kuko birasa, ahubwo ubwo reka nze tuze turebe atese ni gute wakora application. Ubwo kugira ngo ukore application ikintu usabwa wowe uraza hano kuri ya website, asigaye uze hano kuri admission. Nuza kuri admission uraza guhita ubona liste ya no magambo atandukanye harimo how to apply application, hazemo online application nibindi. Ubwo uraza hano uhite uselectinga uraza uhita ureba uburyo ki wakora application. Nusoza kubona uburyo ki wakora application, ikintu kiba gikurikiyeho uraza wowe hano ukaza kuri BTech, aho kuri BTech ukahafungura ugategereza bijyanye na internet ufite ubwo ngubwo igihe bimara. Nawe ubwo ubyumva iyo soje uraza hano ugafungura ahangaha apply now. Ubwo ukareba kari muri BTech ugiye gukoramo application. Noneho wasoza iyo soje naho nyine urahafungura nk'ibisanzwe. Ubwo mu kuhafungura uraza ugahita ugera hehe kuri application poto cyangwa se kuri linki yo gukoreraho application ariyo iza kuba imeze gutya. Reka ndogingemo ini turebe atese bimeze bite. Urabona ko ngiye ubwangaha ihita ifunguka, harimo email yanjye onebu@gmail.com. ubwo ukaza ukavivura no ko email iza kuba corrected, ukuzuza iyi myirondoro amazina yawe, wasoza ukagenda ujya hehe next. Nta bindi bidasanzwe bakubaza usibye kukubaza ibintu wize, bakakusaba n'amadokima yose yaba ari ahantu ho kuyatacinga, ukaza guhita ugira iki ukora application yawe ikarangira. Rero niba ari bwo bwa mbere wari ugeze hano kuri Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, ubundi tukagenda tubana gatanu ku kandi. Niba hari indi service ushobora kuba wakenera, hano tuba twabazaniye uburyo ki dushobora kubafasha kandi bumeze neza bwihuse. Hano hari service ya civil writing, aho wowe niba ukeneye ko tugukorera CV uratubwira tukaguhereza linki, asige ugashiramo imyirondoro, nyuma tukaza kuguhereza CV yawe imeze neza cyane. Rero ni ibintu biba bimeze fresh. Rero mukomeze mugubwe neza. Yari Onebu, turabakunda kandi turabashigikiye. Nizere yuko ano mahirwe yo muri ingazi mugeze kure muyagrabinga, naho ni kuri 15 bizarangira. Uwo bitari gukunda neza agenda ahita atwandikira duhite tumufasha. Gubwe neza.